Demokratska stranka bi u predizbornu kampanju trebalo da izađe sa kandidatom za premijera, jer će sa imenom i prezimenom lakše da motiviše birače. Među demokratama ima mnogo ljudi koji bi mogli dobro da obavljaju taj posao. Dragan Šutanovac bi bio fenomenalan kandidat, kao i Bojan Pajtić, kaže u intervju za Blic Goran Ješić, funkcioner DS-a i gradonačelnik Inđije. Navodi da je u demokratskim društvima uobičajeno da stranka i pre samog glasanja predstavi svog prvog kandidata, a to bi posebno trebalo učiniti u Srbiji, u kojoj je kult ličnosti veoma izražen. Taj čovjek, prema Ješićevom mišljenju, mora da bude neko koji je u stanju da vodi komplikovanu vladu i ko može da se suprotstavi autoritetima predsjednika drugih partija. Gradonačelnik Inđije kaže da mu u DS-u ne zameraju što kritikuje stranku. Za aktuelnog premijera misli da je bio sjajan ministar financija, ali da nije imao dovoljno velik politički autoritet i nije mogao da rešava probleme vlade. Buduća vlada, kako kaže, treba ozbiljno da se pozabavi borbom protiv korupcije i partokratije u javnom sektoru.